Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho ngiye ukomeza kubana namwe ndi Kedrick. So kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku mpinduka zagaragaye mu gikombe cy'intwari, aho tombora yaje kuba ihinduka. Muraza kubyiyumvira. Mbahaye ikaze. Niba rugambira ugeze hano, nta kindi usabwa no gukanda subscribe gusa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryatangaje ko hazagaragara impinduka bitandukanye n'uko tombora yabaye umwaka ushije kuri iki gikombe cy'intwari, ubwo iki gikombe cyatwarwaga na ekipe ya Police FC. Mu kiganiro bagiranye n'umwe mu banyamakuru b'igihe, bamusobanuriye uko ama ekipe azagenda ahura muri tombora. Bemeje ko muri uyu mwaka ikipe ya mbere mu mikino izabanza izahura n'iya kane, mu gihe iya kabiri izakina na ekipe ya gatatu. Umwaka ushize mu irushanwa nk'iri, ikipe ya mbere yakinaga na ekipe ya gatatu, maze iya kabiri igakina na ekipe ya kane. Ahanini bikaba byari byateguwe mu buryo bwo kugira ngo ekipe nka APR FC ndetse na Rayon Sport bitaza guhura vuba hakiri kare, akaba ariyo mpamvu babiteguye gutya. Mu irushanwa ry'uyu mwaka, Rayon Sport ya mbere izahura na Police ya kane, mu gihe AS Kigali ya gatatu izahura na APR FC ya kabiri mu mikino iteganyijwe tariki ya 28 Mutarama kuri stade ya Kigali Play Stadium. Ibi bivuze ko ama ekipe azatsinda azahura ku mukino wa nyuma uteganyijwe ku wa gatandatu tariki ya 1 Gashyantare 2025, aho nta gihindutse iyi mikino yabera ku Mahoro Stadium. Aya ma ekipe yose nyuma y'iri rushanwa akazahita yongera kwitegura shampiyona iteganyijwe kugaruka tariki ya 8 Gashyantare 2025. Ngayo nguko nuko igikombe cy'intwari kizakinwa, aho hagaragayemo impinduka zigiye zitandukanye ushingiye kuko igikombe cy'ubushije cyari cyateguwe ndetse nuko imikino yari yaranje cyangwa se yari yashyizwe ku murongo. Nuko bimeze. Ndagushimiye wabanye natwe. Niba rugambira ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ciao ciao. Ibiganiro byo nakagaruka.